Nakajing sokya ka bajur palat kadang kali apok kadang kathan jayaw MLA ka 17 not chalong ba Edelbot mangrum mentakasi ka supporter kala ringkat kajing wan banyak senaran lang daw uppal de badai upsar jang ka lumding juri police station bapet ya katanat traffic kila jurep ha ki babun ki benta jang ka jayaw bat kiwe ki benta namar kajing deng kali palat kumban syukudo baka jayaw mukhar kide kisnang Iba baro kia lingba kini kisnong bat jan man kasi kajing dheng kali kala jor bha hai benta kajayaw Saint Joseph jiaw pedeng bat kiwe bat kani kala bu ikipaj ba kajing jenjar khatam ha kipor bakerki ha kajing jurep andala poi hamat pran ya kabalawan bandan lang ru da uba yan onel swear badai additional SP traffic jongka east kasi hills nakaliang jomel ulalap baka daw kadai nama kajing yang bat klem da perkat chu jongki driver taxi haba abreu bankit bat kani kalawan rapat ya kajing sakut kikali shadow kathan mokhar ya pet nomor bakani kalong ka benta ka bangin kam ban ya sim matalang mdei tang traffic mdei tang UMLA mdei tang ki dolbar snong barga sngo kani kadai ka benta ka bakongsan jongki paiba khatam ti ba panok kam kali driver taxi bagi dia bandon ka sense of driving kita ka discipline ha kom nyat kom ya kom yang joka kali amar pilai ngimdon pat kiwi kali ngimdon pat kiwi ki surok the alternative road badi haro tanong rem kini ki existing road ka bangidon ngiapan nang ban utilize bagi don ki pertam hab I no entry gidon ki pertam ngi haban I two ways program yang begini bahkan niru ngalakin tu ya ki police department bakin subah bakin appoint ya ki traffic bakin umde ban aidau ban omdon manpower ani kadi ka failure joka police department ada ki omdon manpower makaso high up dong kam take serious note ya kani ka kam nomor kala khata pala de kaya kayeng kali kawan jongki pa song snong barkani ka entire area ka stretch jongka homso son window nang ta ka jiao kabuan po jao nang sning nang ta kabuan po mulai waking nas po jao Saint Joseph homso son kala khata pala man kasngi tiba ngasngo kani kadi ka benta ka ba hapan wan biak ku mali nakapor ngala ship kiai kadi ka kam ban reaching sha ku mali kamram jong di bertawan manage slate loss kamdai ka bangini penbur kam bakani ka kini giwe pat kikam kibarit kibala IT department of fair concern department di ngalai jembut ko jiao Saint Joseph badi bandon ka artli ka amu di bandon arliang ke jingyai kali 2 ways of traffic bagi di bandon ki manpower ki babiang na po traffic aman lagi junction di bandon ki police traffic kemle bersui no ki shnong dan ki sui no ka jing start jong ki driver nomor boro ya kerki nagdi private car dan ki passenger car oh ya kerki do berkoi dengan pop patin mau ka jing kerki jong hilang baro kapan slam lang yangi baro barkani kadi gawai ka bang pop nong bang wan ban biang seisen ba kamdai ta masukno ba ada barang tari gini ki surok hangni po mukhar po jia waking kani kade ka congestion kade pladon nadu kipor balalej bat mentang ya lai ya government ru kamdon ka policy ki kali ki brio ki state southern tadi we brio kali dehai kan umdon ta congestion kita jikamnya henry ka shlong ba kongsan kade bandon ka policy department ta step nglawan hangni ka root cause jong ni ka traffic congestion kade nang tin po mall front itu circle iban kun cepo mission la shu ailat ki kali independently bakin penyiar pesenjar bakin kentiu pesenjar hakabala blok ya bro kuwi ka area jong ni ka constituency but nampuak ya ka ba insya alam bakla na barang sutra hakaban long ilam ndeu ban sya alam dani ban le politics nomor kapor kadang jangai ti ngit scam hi ba kadon kadi bandon ke jingklumar hanono ko bentar sing terikam lada subuh ya ka jetak ngeset no pressure cooker keklampet ni kadang ke jingklumar mentah bari pirudi road sudah pirudi road hi bari ban pet ka kai kata ka mixture jong ta ka kam kani jo of work ta ka kani ka kam ko barang ya ka biang de kam biang kani ka jike khli jong engineer pirudi road kam dei jong ba lani ban patai mano haka jingjure plus dang na jiao mo pena nakaliang juki homgat ki ba penyat kali kila pentip shawmel ba bun sien kini ki homgat ki ba penyat kali haka tei ki jaka bun sien ki sha pen up tari haki bre ki bala kader ba tang namar bakim sha banyat ning ba ka Saint Joseph kan makan nosian man kapur timber ngem pendung ni hap laku sahin na guru padi hebre rumi Ini itu proyek di mana nih? kanam ban banyak
Jadi orang yang berpengaruh. Kita milih ini election gitu normal gitu. Dia kalindo tempat siap deh. Kalindo tempat siap. Kita milih itu. Seperti pelang ni. Sekarang saya milih. Si don nak ikat pun itu yang paling di sinong rumah. Polis. Kani ka congestion fee kada ko long ni. Kada ko long ni upai di orang yang bisa. Ini ya keleng-keleng ke pertiwan poin ni. Di orang kata ini ya kuntai. Di tadi ke port Kulmarem di Sungai balik. Milih. Kani ngam semyo complain, ngam semyo ka report ke masong no. Ka sulong mene hi bangilit ka inspection dekat badi Rambas nong naka Rambas nong borom jong ka dorbar Jaulai dong bat ulpal di badi SP traffic jong belum ding jadi dei mene yang yo complain ngam tip sa police department layo nem kani ka complain nga ko mamali ru ngaken tu ba ya ka senong ngilong berpikir ngilong iba pingor bar kumju ya ki pai ba na song senong bar kham ta be nga kerpat ki khon sama bakilong ki ba jai kan ono ka benta ka ba ki ai ki yang gile kiwan kinum pentut kinum perkhat nga suk asai na di bar kani jing prap tari ngam tip ke gadau tiang ngit scam ba kanum don show umni ki ke kanum dei hiru badan umni ki ke ban wara ta ji song suk ba jing song skai ob ji bam song skai ke jing bam song suk ba ka song ka thau mangit scam police department lu nginong pengor bat ngin bodin yang ni ka kam ba kanum dei badan kumni ki kam nomor ngim kwa ba kita ki breu pakin beteng kita ki kam nomor ka ngat ka an hi kan le la ka jong ka benta